Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian. Okay, except sa balita iti pagayam yo, iti parbaro apong link manan, apo tanapo ko mo, DJ internet mi na tukul. Ito yung laptop ko ito, diferensya na I guess, kasi kanayon nga kasta, in the middle of live streaming, biglang restart ato yung internet na. So, pasensya na po. Magkita iti mga gasto. Ito yung sakit yung laptop. And anyway, as you've heard, we just sing DJ Lost in Love. And sa runomin, ito ay request lang ni Kabsat Charity nga baby kinineneng. Apaman na po kasulang bot ni John Mark. Ito ay damdama. Okay, kabayatan na. Kuna na ni Kabisyo ni John Mar Sanglay, its kay Chairman iti Barangay Camarao, Cordon Isabela. Good afternoon, Kuya June and Idol JM. Madama Bubuya ka nagdidingig, iti Barangay Camarao, Cordon Isabela. So what's up? After your Miss Camarao, ano ito sa maroon ng activity DSK? And Nadaline Repano, pa-request pa ng Gold Digger. Kuna na. Okay, we'll be doing your songs. Kalaiban na. Okay, baby kinineneng as requested. May sama din nga mapukpuko dito yung sonata actually. Okay, tira. Balik senin, pati lang ken ugali, Japon na matarsanin, awanin ni Ilocanan, nga mamuki di apanawin. Ay awanin, day di narumpi, ano umisem apagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Awanin, tinkam isala, tababaketen, tadititeng, dagitineneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanin, tima isala, intaraida, anusan minti babaket, tanu bumalse ay napiket. Pati pantay iparangda, awan ti prenot pag-aakda, awanin ni Ilocana, nga amamuki di ununana. Ay awanin, day di narumpi, ano umisem mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanin, inkam isala, tababaketen, tadititeng, tagitineneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanin, tima isala, intaraida, anusen minti babaket, tanu bumalse ay napiket. Ay awanin, inkam isala, tababaketen, tadititeng, tagitineneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanin, tima isala, intaraida, anusen minti babaket,
mapakit, tanu bumalse ay napikit. Ay awanan, di kami sala, napapakutan, kalimpitan na, dagiti na nang nagpukaw da, ginoinod da. Okay, pa-request po ng Anusaka and Gold Digger. Kabisyo, nabasa mo? Well, na po ako dito ni JM Sanglay Sanglay. dyan. May isa kadagiti katarakyan nga parsuwa. Iti Barangay Camaraw, Barangay Camaraw. Cordon Isabela, Apo SK Chairman. Yes. Nga sumasahod, iti siguro mga 27,000 a month dito, di ba? Apaw. Abay, Gemma Hagok. Hello, ka-request command. Jay Gunggunam. Thank you po. Tagong na. Kitan naman, dito ako natuwa sa request niya na Gunggunam after how many years nga takin ng kansyon, bigla na nga i-request na Gunggunam. I don't think you can do this. Ana. Si Kadyon, muna na Jay eh. Siyak yung may kaduwang ako ha. Birds na. Gunggunam. Gunggunam ko na lang kaya eh. Kinuna kaniya. Agor ka nga rin istorbo. Okay, birbiro ka. Maka-istorbo ka. Gunggunam. Kunan na dyan ah. One. First album, second? First album. Gunggunam. Gangnam mo ito. Gunggunam. Dito siguro. Gunggunam. Okay. Letter G. Okay. Yan, Rainier's Travels. Pahirit nga ng countdown yung mga sir. I've been waiting to request this tool for a long time. Hindi lang makabuelo. Ayan, Isa Marie Pascual. Watching from Hong Kong. Request man Jay Dalayap. Nalpasta tayo na po. Tagungunam ko na saan. In Playboy Iti Calzada. Okay, ununan tayo count on you ni Rainier's Private Resort. Siyempre, bentahin na, sponsor tayo isuna. Dito pinagpa-ayam gaya maya. Yan. Good afternoon, Manong John and John Mark. Happy Sunday. Please sing Beautiful Sunday. Thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California, Tesla. Oh, Tesla. Ayan, it's time for you, Apo, makipag-communicate kini Rainier. Nahilig dito, tikwa, iti 4x4. At naman may sa manufacturer da iti Tesla. So nga, go ahead. Yan. Kita pa tayong Ilocano. Kay sa tayo dito yung lubong. Count on you. Okay, count Tommy on Shaw. you. Tommy By Shaw. Tommy Shaw. Okay. Tommy Shaw. Count on you. Dito yan. My version. Napaghahalata sa edad yung mga klase ng awitin, Rainier. Ay. When I think like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry this tears on our own. We've been so far, we've sworn at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. My heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there
of my days. Anywhere will do, long as it's close to you. I'm beginning to see that I can count on you. Niloko mo. Konakat nga kung ita ka. Yes, sure. Actually, the version na jay may isang amumi nga very popular dyan mo. That's why he did it that way. Pero actually, kayang-kaya na mo. Jay talaga nga. Kayang-kaya. Sige man. Ulit ito. Ikanta ti ko. Last part. Count on you to be there. Last part ko na. I can count. Ano ba? Now. Oh, now. I traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I begin to see that I can count on you. So ano dati kaya mga version? Okay. Idol, greet ka man ni Milagros Agoot Arellano nga birthday. Tata, salamat. Idol, tune nandiyan pakablaong dyan ako nga ni Wako Wako. Ang tragas dyan, waiting for your love. Thank you, Idol Jun. And tinira dati 90s tata 90s. Dati may demo. Isa nata waiting for your love. Gusto mong mga kunsa? Yes, I'm waiting for your love. La 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 la. La la la. Hoy, kanta ni Ma'am Weng ata. Ya, para kini Rowena nga madinakadigos di kalman. Lagi
Is this a train to desert moon? Was all she said. But I knew I've heard that stranger's voice before. I tried to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way they put the memories in a tiny cup, we stumbled over words we long to hear. We talk about the dreams we've lost or give it up. When the weasel cut the night and shook silence from my life, as the last train rolled towards the moon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. And in a haste to grow up too soon, our innocence on desert moon, we were dreamers, only dreamers on desert moon, on desert moon, on desert moon, desert moon. The summer nights, it echoes in the corners of my heart. The night is true and waiting for the desert train. All the words we're meant to say, all the chances swept away, still remains on the road to wonder. Those summer nights when we were young, we bragged of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. Moments pass and time moves on, but the dreams remain for just as long as you dreamers. All the dreamers on desert moon, on desert moon, on desert moon. Desert moon. As requested by Maribel, Kamsat. it is Salinas, California. Sunday morning, up with the lark, I
last part of our show. Stand by. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518. Okay, Apo, welcome to the last quarter, actually, last 30 minutes of our show. And still with you is Katropang June and Katropang John Mark Pastor. Yan, and still, dito Apo, programa nga numero 1, kakayatan di Ilocano, dito di par tayo. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yes, exciting. And actually, di kalman, kalkalpas Apo di get-together party, lagi di XFM management and staff. So, Jai Bernard's Place, Ramon Isabela, and aside from the lunch, from the Sam Tools, and natagi di klase nga diya. Jai bisuk, hanga bisuk ko la Jai, ano tawag Jai? Ginataan ni Chief, ano tawag Jai yan? It's more than a turbo. Suso, yan. Hanga suso, adi di, iti ko di Ilocano eh. Adi ati tidog, ano tawag Jai nga tan? Hanta mo. Anyway, dati post nga nabasak nga pimusay kanon, dati may sa kadagiti legend, iti Ilocano music, Harry Corpus, Bukros. Of Bukros, iti makinigan di Bukros singers. Is it a producer, songwriter, and the like. And kahit ko nga ma-interview, dagiti may isa nga nagbalin nga singer na ang di pa mo nga nag-confirm. But actually, talagang nakasasakit mo tinakang mga maamuan nga dito may isa kadagitay idol tayo iti Ilocano music ket pimusa yan. So na siguro nag-compose siya dakon biyag ko. Da ako niyag ko. Di mo ipas ba? Sakit mo. Nga man nyag pa iso nga tayo Ilocano na di luto ni Chief di Kalman na lipata mo to. Nga rod.
May baga na nga klase nga bisukol de jay. Ledeg, tukmam. Basta agurong. Agurong, kaya bon. Agurong. Okay, agurong. Okay. Alona Tabalbag, happy Sunday and God bless. Nagsinan ni Parem. Yan, Mila Hugo na yung bag nga malamyo. Karamo watching from Hong Kong. Happy Sunday and God bless from Alona Tabalbag. Nalpas ko na basan. Basol ko kadi, request da. Okay, nga rod, i-confirm tayo. Dajay pasamak iti Ilocano music. No, kumusta? Talagang nupimusa yan ni Sir Harry Corpus. Yan niya gapona. So, on the line is kumpare Mamang Police ni JR Abella. So, amwen tayo kanya na niya ti napasamak. So, good afternoon pare. Good afternoon, pare Jun. Yes, and live ka ito dito XFM 104.9 ket na medyo nasakitin lang kung nakabasa dahil post mo nga pimusa yan iti may sa kadagitay ari iti Ilocano music ni Sir Harry Corpus. Ano ti napasamag? Ti damag pare Jun ket natural death mat ka no? Siguro gapo iti kabara dato'y panahon. Ket kas lang ti kunada na-atake. Na-atake. Bueno, dito mo tamo dagiti dumapay nga baka dati ti problema na basit. Okay. Anyway, anyamot iti padas mo iti production na nonyo di jimet hamumalipatan keng kuana. Nasayaat nga tao ni Harry Corpus pare Jun. No, ti nagpaisuanan na ado ti napatpatanor na sikat nga Ilocano artist. Yes. Amo tayo mo siguro nga sila kumakan ni Melo Santiago, ni Arman Ratuita, kita. Inadumot dagiti napatpasikat na kankanta Ilocano. Dagiti Mayang, nagimaskan Mayang, Pebuka. Apay, estudyante apol-pol dagi ngay. Ken kastapay no mangmangagyo dagiti programa ti radyo idi isuna ti akin boses. Maditay ammo aging ka ditay ammo no sinno ti akin boses. Idi ngam ti nagpaiso na isuna ti akin boses ken ni Lolo Simpot. Ni Lolo Sebia ken ni S-Boy. Hamila hanga di manon dito ayami dito nga programa. Okay. Siguro. Ken nasayati so na pare John, nasayati so na. DJ lang talaga medyo adati unget na. Naman nga mapukaw dito lalo no pasaway dagiti ubing na niya. Okay. DJ siguro tihan na unay nga napigilan baka isuti may sabi nga ng trigger no apay nga na high blood iso nataptangal daw ket isuti baka isuti may sa karason no apay nga pimusay. Okay, under his production anamot dagiti kantam nga isu na ti makinaramid. Iso na takin aramid DJ agbabaket pare John. Nagpintas ka. DJ pututan ka manen baket. Pututan ka manen. Kaanom la DJ nga kinansyon di ka di. Ano lang tawan? Kaanom la kinansyon wino nabayag nga kanta yan. Nabayag nga compose na DJ yan pare John. Kinantak lang idi nakapagpulis akon. Kaya nagpaiso na nabayag na kinumpos da dyan. Siyempre, inadaw na lang mat DJ tono na JJ Basita track edi. So nga, han mi nga totally nga kwa in release. Kaya kasta pa DJ kwa, aramid na pa DJ kwa. Nagpintas ka na ading. Okay, Okay, aja may isa aja kang kantaan ba aja ada yuti may sakin may isa nga kay nan tam idi dajay. Ay, aja kanta na. Ada ditoy, ada ka dita. Tapno di ka maila. Ay, naramid na pa DJ para Jud. Talagang the great nga talaga. Tapno di ka maila. Okay. Idaanon mo nga nga roti kwa iti income panakibay may sa ti panakapusay na kadagiti familia na si ka makaamon dahan ko metam amu. Anyway, thank you so much. Ayan, dito information. Ket kansyon mi di agbabaket isagot mi ken kwa na isagot mi met kanyamon. So thank you so much once again Apo Mamang Police. Thank you so much pare John ken
JM. Okay, sir. Okay. Adda, pinagnasabat, umakit, niyem nalapsat. Inismak, ket kimid mat, nagtibayo, tuy kaunggak. Nutilanga, timet paudi, ti pamaginawaw sexy. Agtawen santi 60, lung ay na pailat makagargari. Bumaket nga agpaiso, napigsa pailat inababatu. Makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketak, isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawendak, tidametrik na, tuy marik na. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Ti pumatuloy ti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulem ti kinasamid, arakot na ken inage. Ti bakit lasing-singpet, nabangbanglu awan mintis. Uray nu uri bet-bet, awan sa pulem minakinadaget. Takelariro tay kunkunada, nga amoy lupati ang da. Ti bakit akaruman sa nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketak, isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawendak, tidametrik na, tuy marik na. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Di pumatuloy ti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulem ti kinasamit, arakot na ken inage. Di bakit nasing-singpet, nabangbanglu awan mintis. Uray nu puri bet-bet, awan sa pulem minakinagaget. Dakel ariro tay kunkunada, nga amoy lupati angot da. Di bakit akaruman sa nagpaiduma, tiganas na. Agbabaketak, isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawendak, tidametrik na, tuy marik na. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, di bakit akainayan ayat. Agbabaketak, ugno nga agbabaketak. Tidang
ayan ayat di dangamin amuti ganas di bakit kainayan ayat. Another song from Harry Corpus, the great, the legend. Talagamit nga Interpreted by J.R. Abella, aka Mamang Pulis. arranged by Jun Soriales. Adda dito'y adda ka dita, adda yunay nagbaetan ta, jak ang muno kasano ka, nusumip nget malagim na nga ta, nubukod mon tay siksika, buya em kat letrato ta adwa, di mo kadila marikna tay di barat ayat kuken ka, tapno sikatay di unay maila, ala em sursurat ko tain ka agbasa, ngeno di mapnet tarik na agdayan ka ta tumawag ka, urayet tatawag mo biyag ko, tamno may katanday ta iliw mo, may ang kaiyap kaskuti, I love you, sikala malagalagip ko. Adaak dito'y adda ka dita, ada yunay nagbaetan ta, jak ang mundo kasano ka, nusumit nget malagip na nga ta, lubukon mon tay siksika, buya em kat letrato ta adwa, di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka, urayet tatag mo biyag ko, tapno may katanday ta iliw mo, may ang naiyep kaskuti, I love you, sikala malaglagip ko, urayet tatawag mo biyag ko, tapno may katanday ta iliw mo, may ang naiyep kaskuti, I love you, sikalat malaglagip ko, sikalat malaglagip ko. Kaya na tayo. Kay Harry Corpus pala dating nga sonata. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman iaglawlaw,
nakaitan ay nakakumot kapailan. Nukit di mangon kan itarayamon tanagit daan. Ayat mula makadanon kan jay dulang ngain kapanganan. Kalpasan hanap sukan nanganam panawam latan. Ikabayen ngagpalpan diretso kati kaaruwa. Saan apalso ko'y paliw ko no sindo pa'y tay sa dot at tao. Saan amap next ang bandehado agbiro pa'y naimas nga idasal mo. Hoy sa dot agriing kan dages kan no di ka agbalang. Iurnos munta masakbayam lumakay kan arutay-rutay. Hoy sa dot agtrabaho ka lukayat mo amangan ka. Lalo no at tapay panggat mo asumapol kasi punganay mo. Sa dot at tapay namnamam no lagi di agagaget kan. Wat-wate munda kelatakyak mo unate munta ur-urat mo. Hoy sa dot bumangon kan kita eman ti aglawlaw. Siksikan at nakaitan aladarsen bumangon kan. Okay, and that ends our program, Apok Aruba, until next Sunday Manen, the same time, 12 to 3 in the afternoon, para iti Ilocano song, Ilocano song. Ilocano Iloco program. Song, yan, Adda kami Manen, dito laang. 104.9 XFM San Diego City. And lastly, Exciting. lastly, may isa kadagiti talaga nga napasikat ni Hari Corpus. Sonata, ito'y sonata nga na paulwan, agur kata kita akman datay kasikatan nga sonata nga na patanor na datoy. Ano ito? Okay, napatanor. Nagato at ito eh. Ang sabali ti ayan na ngamin di folder ko agur kata agbir ti nalalaka nga iturong. Okay. Okay, Sino nakanta di isem ni Melo? Isem Ade. mapakabayag pumurmuray da gito'y mata. Kaya mga tuladan? Madi. Okay. Lang. Good night and goodbye everyone. Good night to the US. Isang mapakabayag pangmumuray da gito'y mata. Taisod makaagas, mangliwliwat to'y kaunggat. Isang maduti sa wena, aday sa mamakagura. Aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray daming kaniyang arigat, uray pa'y nuag pupuntutak. Uray pa'y nuag paspasunutak, nuwes man nakriknak mapagmayat. Isem, umisem ka man biyag ko, lawagam to'y barukong ko. Taisem mo, isot mangay ayon, day to'y puso naknuang gilindo. Once again, thank you so much for being with us, and until next Sunday, bye-bye!